салому алайкум дӯстони азиз, имрӯз мо бо шумо яке аз бозиҳои аллакай гузашта миёни дастаи RPTJ ё нақтараш VMAO Pro ва дастаи Calibri-ро тамошо хоҳем кард. Бози инҳо ҳафтаи гузашта буд ва мо лаҳзаҳои ҷолиби ин бозиро хоҳем ба шумо нишон дод. Ва ногуфта намонад, ки бозиҳои тамоми рӯи ҷаҳон қариб ки баста шуданд. Танҳо дар 5 давлати рӯи дунё бозиҳо мегузарад. ва инак туб аз ҷониби дастаи доди худо яъне ки рехтараш RPTJ пас дода шуд ва айни ҳол Марио гол зад. ва дар ин ҷо мо як лаҳзаи ҷолибро рақси Мариоро тамошо хоҳем кард, ки аз гол задани худ хушҳолӣ карда рақс мекунад. нигаред чӣ гуна рақси аҷоиб ва чӣ гуна рақси хандаовар. бозӣ онҳо идома дорад. инак Calibri ба сӯи дарвозаи RPTJ ҳамла карда истодааст ва онҳо ба RPTJ гол заданд. намедонам голи чандуми онҳост. инак голи навбатиро тамошо хоҳем кард. аз ҷониби Calibri туб меравад, валекин доди худо тубро гирифта ба дарвозаи онҳо мезанад. ва наворбардори инҷо красавчикро мебарад. ба доди худо фоида дорад давидан. инак боз як ҳамлаи дигар аз ҷониби Calibri ба ҷониби дарвозаи RPTJ, валекин дарвозабон бо гар сари худро бармегардонад. боз ҳамла ба ҷониби онҳо ва туб боз низ баргашт. футболбози RPTJ ба доди худо пас дод ва туб аз майдон берун шуд. боз як ҳамлаи дигар ба ҷониби дарвозаи RPTJ ва инак боз онҳо хостанд гол занад, валекин дарвозабони онҳо тубро баргардонд. тубро гардонд рехтараш. ва инак боз ӯ тубро мезанад ба ҷониби дарвозаи Calibri, валекин туб аз майдон берун мешавад ва боз як ҳамлаи дигар ба ҷониби дарвозаи RPTJ ва гол. боз як ҳамлаи дигар ва боз дарвозабон онҳо тубро мегардонад ва боз Марио мехоҳад тубро ба ҷониби дарвозаи Calibri занад, валекин бо бозингари Calibri ӯ низ ба замин меафтад ва дасти Марио ин лаҳза ба назари ман баромад. валекин на ӯ бозиро идома дода истодааст ва тубро ба ҷониби дарвозабони худ пас медиҳад. инак як лаҳзаи гуглавой ва дарвозабони Calibri бо тубро бо паси худ баргардонд. бори дуюм ҳамла ба ҷониби дарвозаи Calibri, валекин боз тубро баргардонд. туб дар пои бозингарони Calibri аст ва онҳо мехоҳанд ба дарвозаи RPTJ гол зананд, валекин на, боз ин кор аз дасти онҳо набаромад. боз як ҳамлаи дигар ба ҷониби дарвозаи RPTJ, валекин боз гол нашуд. туб дар пои бозингари RPTJ ва ӯ низ бо Марио ҳамла мекунанд ба ҷониби дарвоза ва ба зарба аз ҷониби бозингари RPTJ гол шуд. ногуфта намонад, ки мо ба шумо лаҳзаҳои ҷолиб ва лаҳзаҳои голзанӣ ҳарду дастаҳоро ба шумо нишон дода истодаем. ин на ҳамаи бозӣ аст, чунки ҳамаи бозӣ ба назарам ба шумо ҷолиб нахоҳад буд. агар ки хоҳед бори дигар мо ба шумо ҳамаи бозиро навор бардошта комментария карда нишон хоҳем дод. муҳофизи дастаи Calibri бо сари худ тубро баргардонд, валекин баръакс боз ҳамлагари дастаи RPTJ ба дарвозаи онҳо гол зад. инак боз туб ба ҷониби дарвозаи RPTJ меравад, валекин ӯ аз майдон берун мешавад. инак туб дар пои бозингари RPTJ ва ӯ бо худаш танҳо ҳамонанди Месси ҳамаро гузашта истодааст ва тубро мехоҳад ба ҳамраҳи худ пас дод. баргашта ӯ тубро гирифт, валекин муҳофизи Calibri тубро гардонда аз майдон берун кард. инак туб дар пои доди худо афтид ва доди худо мехоҳад ҳамла кунад, валекин аз пои ӯ бозингари Calibri мегирад. дарвозабони RPTJ аз дарвоза баромад ва туб худ ба дарвоза даромад бе ягон машаққат. туб аз ҷониби дарвозаи Calibri меравад ва туб ба пои яке аз бозингарони Calibri афтид, валекин на, туб аз дарвоза берун баромад ва инак бозингари RPTJ ҳамла карда истодааст, ба ҳамраҳи худ пас медиҳад, валекин дарвозабон тубро гардонда аз майдон берун шуд. инак зарба аз ҷониби RPTJ то дарвозаи Calibri нарафт.
балки аз майдон берун баромад. Туб дар пои бозингарони Калибри ва базо ҳамраи худ пас медиҳад ва мехоҳанд ҳамла кунанд ба ҷониби Рептиҷе ва яке аз онҳо хост тубро ба пои худ гирад, валекин бозингари Рептиҷе тубро баргардонда ба ҳамраи худ дод, ҳам боз ба Марио доданд тубро ва туб дар пои доди худо афтод ва ӯ ҳам бо зарбаи сахт тубро аз майдон берун кард. туб боз аз ҷониби дарвозаи Калибри меравад ва бозингарони Калибри баргашта ба дарвозабони худ пас медиҳанд. Дарвозабон бояд ба яке аз бозингарони дигар ва онҳо ҳамонанди сабачка мегуфтем бозингари Рептиҷеро давонда истоданд ва инак зарбаи сахт ба ҷониби дарвозаи Рептиҷе ва бозингари Калибри бо сари худ тубро медорад. Боз як бозингари онҳо тубро ба пои худ гирифта зарбаи сахт мезанад, валекин тубро дарвозабон баргардонд ва аз майдон берун шуд. Инак бозӣ идома дорад. Онҳо ба ҷониби дарвозаи Рептиҷе мераванд, валекин бо ҳамроҳи туб бозингари Калибри аз майдон берун баромад. Туб дар пои яке аз бозингарони Рептиҷе ӯ пас медиҳад, валекин бозингари Калибри ӯро баргашта мегирад. Боз ба ҳамраи худ пас медиҳад. Онҳо мехоҳанд тубро ба дарвоза зананд ва билохира гол ба дарвозаи Рептиҷе аз ҷониби Калибри. Як бори дигар такроран ин голро мо тамошо хоҳем кард. Ду нафар хостанд тубро гиранд, валекин намедонам барои чӣ бозингари дигари Рептиҷе истод ва ҳамла накард. туб боз аз ҷониби дарвозаи Калибри меравад ва бозингари ӯ мехоҳад ба яке дигар пас диҳад, валекин на, ҳамаро фиреб карда ба дарвозабон пас дод. Дарвозабон боз ба дигар با بازیگری پیشتره توپ برگشت. آنها به سوی دروازه رپتیجه رفتن، ولیکن توپ پایوری دروازه‌بانی رپتیجه از میدان بیرون شد و اینک بازیگری کالیبری از کنجی میدان توپ رو به همراه خود پاس میدهد و بازیگری دیگری کالیبری توپ رو میگیرد. آنها ولیکن توپ به پای دو خود میرسد و از میدان بیرون می شود و اینک توپ در پای بازیگران کالیبری ضربه از جانب یکی از بازیگران و گل به دروازه رپتیجه. ما تکرارا اون لحظه رو تماشا کرده ایستادیم و میبینیم که چگونه در نزد دروازه با همراهی دروازه‌بان یک نفر بود، یعنی که محافظ، ولیکن نتوانست دروازه رو از توپ محافظت کردن. اینک بازی اونها ادامه داشت. چند لحظه دیگر ما خواهیم صحبت کرد درباره بازی اونها. بازیگر کالیبری میخواد توپ رو گیرد، ولیکن توپ در دروازه خالی بازیگر رپتیجه گل زد. اینک توپ از جانب دروازه رپتیجه میرود، دروازه‌بان به همراه خود پاس میدهد، ولیکن بازیگر رپتیجه رو این لحظه میافتانند و توپ رو در پای بازیگر کالیبری میبینیم. آنها به سوی دروازه رپتیجه حمله کرده ایستادند و حاضر میبینیم گل میشود یا نه. بازیگران رپتیجه توانستند محافظت کرده و توپ رو از پای بازیگران کالیبری گرفتند. اینک باز یک حمله دیگر از جانب کالیبری به سوی دروازه رپتیجه، ولیکن دروازه‌بان طریق کلای یک بازیگر دیگر و آنها حمله به سوی دروازه کرده ایستادند، ولیکن نه، دروازه‌بان توانست توپ رو داشته به همراه خود پاس میدهد دروازه‌بان کالیبری و آنها به سوی دروازه رپتیجه حمله کرده ایستادند. در نزد دروازه تنها داد خدا است، ولیکن بالاخره گل شد. دوستان، این بود یکی از بازی‌های میانی دسته‌های VMO پرو و کالیبری. بار دیگر تکرار میکنیم که این بازی میانی دسته‌های VMO پرو و کالیبری گذشته بود و ما برای شما تنها لحظه‌های جالب، یعنی که لحظه‌های حمله کردن و لحظه‌های گل زدن آنها رو با شما نشان دادیم. اگر که خواهید که در آینده کلی بازی رو، یعنی که همه بازی رو ما برای شما پیشنهاد کنیم، میتوانید در کامنتاری نویسید و اگر که این ویدیو لایک بسیار گیرد، ما در آینده با شما همه بازی رو نشان خواهیم داد. با ورزش مشغول شوید، چون که ورزش گرم سلامتی است. Audio Jungle.